moving round my head. I'm a big sun moving round my Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Pinata Arena in San Pedro del Pinatar for the UEFA European Women's Under 17 Championship Round 2 match between Belgium and Spain. We would like to thank you for coming. Please remember that in football, there is no place for racism. Kindly note that smoking in the stadium is prohibited. We hope that you will enjoy the game and that the teams produce a memorable performance in accordance with the spirit of respect and fair play. We wish both teams the best of luck. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a Pinatar Arena, aquí en San Pedro del Pinatar, para el partido de la ronda 2 del Europeo Femenino Sub-17 de la UEFA entre Bélgica y España. Queremos agradecerles su presencia. Les recordamos que en el fútbol no hay lugar para el racismo. Además, les informamos que está prohibido fumar en el estadio. Esperamos que disfruten del partido y que ambos equipos ofrezcan un espectáculo memorable enmarcado en el espíritu de respeto y juego limpio. Les deseamos mucha suerte a ambas selecciones. Gracias y que disfruten del encuentro. The head coach of Spain has chosen the following lineup. El entrenador de España ha elegido la siguiente alineación. Goalkeeper, number 13, Ana Alvarez. Number 2, Raquel Duazo. Number 4, Silvia Fernandez. Number 5, Julia Torres. Number 7, Nova Olivares. Number 8, Celia Gomez. Number 10, and captain, Rosalia Navarro. Number 14, Lua Carlo. Number 16, Maria Carvajal. Number 19, Claudia Barrios. And number 20, Carlota Chacon. The substitutes are, en el banquillo estarán 1. Isabel Maria Fernandez Morales. Number 3, Andrea. Number 9, Claudia Indias. Number 11, Candela Rodriguez. Number 12, Ana Bardagaray Casado. Number 15, Montserrat Alabat Balceis. Number 17, Iraya Fernandez. And number 18, Laia Guerrero Rodriguez. Head coach, entrenador, Kenio Gonzalo. The head coach of Belgium has chosen the following lineup. El entrenador de Bélgica le ha elegido la siguiente alineación. Goalkeeper, number 12, Mary Bush. Number 2, Louis Hangels. Number 3, Amelie Van Holderbeck. Number 5, Free Vanish. Number 9, Manon Hermans. Number 10, and captain, Chloe Van Bellingen. Number 13, Paula Chijo Bomi. Number 14, Marte Hens. Number 19, Lotte Van der Hagen. Number 20, Nell Nerick. And number 22, Clementine Renabo. The substitutes are, en el banquillo estarán, number 1, Juliette Demol. Number 4, Anne-Laure Jens. Number 6, Nou Persin. Number 7, Jinder Shakers. Number 11, Gabriel Jerez. Number 15, Jan Teruimen. Number 17, Anupam Prai. And number 21, Mayana de Molinar. Head coach, entrenador, Thomas Janssen. The referee of the match, el árbitro del partido, Frederike Lidia Solkjaer. With the assistance of, con la asistencia de Anna-Kjær Schmidt, Tordur Arnar Andersen. The fourth official, el cuarto oficial, Gunnar Oder Habitassen. Thank you.
Ladies and gentlemen, please rise if you're able for the national anthem of Spain. Por favor, levántense si pueden para el himno nacional de España. Please remain standing for the national anthem of Belgium. Por favor, permanezcan de pie para escuchar el himno nacional de Bélgica. Llámelo tapado.
atenta a una que se quede.